Kurumene na mushalisha uria ukoretwo ukihirio ni wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi Haji kuri aria marekwirwo gukungia wala na gwithema kuriha magoti. President Uhuru Kenyatta ni yeheranĩtie na makinya maya maroyo ni ruhonge ruu, akiuga mundu wa ikiongono ndakegwatie ati kuri mundu uramukunyanira. Mimi nataka niwaambie wote, kuna wasee sasa wameamua kufa kupona. Kazi hii ya kuchimbua tabu. So please, msiseme ni mimi ziyatuma mtu. Wewe ndio umekuta ukifanya lako. Na hawa wasee hawachesi. I'm telling you, hawachesi na hawacheki. Tutasoma sisi tu kwa magazeti. Fulani ndio huyo tena ameenda, huyo siku nyingine fulani ndio huyo ameenda. Miario ino ikirongoreria maafitha ruhonge-ini rwa icukiro cia mirigo bururi-ini KPA aria Uhuru augute riu mari ndurumeni-ini ya thirikari na muno kurumirira thogora ya maguta maria Kenya yambiriirie kwendia mabururi-ini ma nanja. Hata nyinyi here in the port, my friends, we are monitoring and we are watching. Tunajua ile pesa mlikuwa mnataka kutumia kule na ile tumetumia, na ile mlikuwa mna intend kutumia. We know. Amuthia gwikora hatikaini ni arugamiria kambuni ya uthondeki wa njohi ya Kiroshe makirikana gwithema kuriha igoti, undu uria watumurire direct ya kana bara ya ngukumio irarongoreria onjoria amwe na gutiga aria angi. Mutongoria wa thitango cia muingi augite gutire mundu ungumitie ugutigwo na thutha, akiuga aria mekurumirira ni maafitha ruhonge-ini rwa ungania wa magoti Akiaria aria makoretwo magiteithia onjoria gwithema kuriha magoti. Just before the Keroche there was a wow. Wine of the world, if I'm not wrong, and I don't know what they mean by selective. Hakuna pahali ile mtu alikuwa anapiga simu, mambo yamekwenda, ni noma, nisaidie. Hizo simu zilizimwa. Sasa ni wewe ujitetee. Akiaria marahitanwo nao ni onjoria kuma mabururi-ini ma nanja aria makoretwo makihura biacara guku bururi-ini matekuriha magoti. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.